Aing. Aduh, itu kuat yang seri tadi sebenarnya. Tadi gitu. Sudah yang mabok yang ketepar dah hak kan anjing dari domba. Ya. Lepas anjing teh tai domba. Orang kayak jelas cuci itu lah. Si mana tadi? Aduh. Kita aing dah. Yang mana? Ayo, aing. Sudah. Bilang dulu keluar dari situ Dulu. Daerah aneh kan Kuat aing. Aduh. Jangan. Doang jika dibaca itu Kuat aing. Belum. Anjing. Aing digawean si Marole anjing si jenggot setan. Awas ku aing sih. Anjing. Wes tahan we ke magrib deh lah anjing. Aduh. Anjing. Aing minta tambah dibawa ke kandang domba pan. Aduh anjing goblok ya mah bener. Juduan. Udah disiksa kok aing. Aduh anjing aing gripu. Aduh. Anjing Bing. Mana dia penjuduan teh lah. Budak teh aya le ka dieu le. Oh, itu. Kalau ada yang aneh anjing mabok cigi-cigi teh. Sok aing deui ya. Itu nu ka karo mabok da kitu. Orang kejebulkeun ayeuna mah. Kejebulkeun banyak. Ini. Sampai itu deh. Sudah diuk lagi. Anjing baru dak teh aya geuningan. Aduh. Udah teh dah. Iya, Cad Marantog anjing, Iya, aing setia kawan sih teh nongguan aneh dia. Kumaha? Ngeplay teh dari itu. Anjing lain ngeplay goblok. Mantapnya. Mana aing teh minta tambah cai. Tadi teh minta tambah cai aing teh. Aduh, aduh aing Pas yang naon eta? Nama cai yang naon? yang mabok. Kayak sama mabok di domba we ku aing diberes ya. Kan ngeunah heuh. Sarua lieur sih teh. Pas ku aing disusup. Anjing. Luar biasanya. Mantapnya. Segernya. Ya tentang jawab anjing neringakeun aing Bagong. Aing dari puhu banget kan dia ge aing juga. Ya anjing ya. Alah anjing. Mantap ya. Ada peta mata. Lain mantap anjing siapa? Naon atuh? Anjing ka aing. Campur jahil goblok. Pan meh lieur. Sarua lieur anjing modaran gitu mah goblok. Kan hayang modar mabok teh. Aing teh yang mabok minta tambah cai. Nah ku sia dibawa ka kandang domba anjing ah. Kan sarua eta saingetna hangseur. Sia mah teh paham. Eta mah. Tapi aing teu narima goblok sia le aing teu narima. Oke. Anjing teh. Nakra. Siap aing. Ejit pulang, gotong kayak itu lah. Yes. Orang gotong lah. Ayo, tuan goblok ka aing kalau ngajawing. Goblok mah nakra wa ka aing sia. Badrib goblok. Anjing ketuman ieu budak teh. Aing bawa ke mana goblok? Kan ieu mun kan kitu yo. Nah, ku situ ya. Aing coba nakeun goblok. Ya.
Ya, sama ya. Ya, yang ceng aja. Cuman penjemput aja. Seperti pelajaran nih, dua. Halo. Sobok ku siapa? Aing mabok ke dia siapa? Terus tunjung dulu ke aing teh. Nah. Kan siapa aja teh. Goblok anjing. Goblok. Aduh, aing geus beudang dewa. Aing geus ditanya seup waduk domba anjing ayeuna aing. Aduh. Ayeuna aing digejebur ku setan. Pas ku aing sia marole jenggot. Aduh anjing apes pokona mah. Aing dari puhu banget kan dia aing juga. Sia anjing sia. Lu makin terus goblok. Katkeun kan langsung. Katkeun. Nah, Abi ngomong kejeburkeun. Asli. Mungkin kejebur kan dia channel sorangan can pernah ngejebur aing aneh. Nah ngejebur. Aur anjing. Badi itu. Badi itu orang kayak Pas kan itu teh gini, lagi nih badi itu. Oh. Lagi neangan no genangeun. Oh lah. Tulang. Sok. Ngejeburkan ya. Sok. Ya aing Gitu. Kita nu berharga nih sebenarnya.